Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karere, kua horo anō te whenua I te maunga o Mauao. Kāre anō hoki kia pēnei te nui o te horonga, mai rāno I te parekuratanga nui I te pūtake o te maunga I te marama o Hūrere. I te marae o whareroa I te rāne I te tarahiti o Ngāti Kuku e wero ana anō I te hia o te wahapu o tauranga, kia whakawhānui ake I te wahapu. I tū te Hui-aa-Tau a Waikato-Tainui I ngā rangi whakatāne ka puta he hua nui. Whā te kau, miriona tāra I whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Kei te tāpui kāmaka kua hui mai nei tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karere. Kāti hei tīmatanga mātātou, he wahine toa, he wahine taia, he wahine marae. Koera ngā kupu a te whānau, hei whakamaumaharatanga ki tō rātou kuia kia Isobel Bristow, ara kia Nanny Isie. I mate ia I ngā rangi whakatāne, ko tōna whānau I tōna taha e karapoti ana I aia, e 88 ōna tau. He ai ki ngā kōrero, ko ia tētahi o ngā tino apataki o te karere nei. Anei tā te karere huritao I te ao o tēnei kuia nei. Tētahi o ngā pou, o te hapu, o te hiku tū, he reo a tāhua tōna, he tau hoki aia ki te kanikani ārārangi. Tērā wā, kore rātou e tupero mai mātou kia kōrero I tō tātou reo I tērā wā, ngā kura katoa. Ko tērā te mātou tino a Wāhanga. I feel so bad. Ka hore he rere kia tātou te iwi Māori. Engari, I ngā rā kei te haere mai, ko tēnei te pire hau, mō tau iwi, me tātou katoa, te iwi whānui. Behind on Blue Bayou. E tahi wā, kore tae ngā pahi ki te pakaru ki runga te rori, ka hikoi mai mātou ki te kura, engari pai tērā wā. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come on me to Blue Bayou. Ai, whenau, tērā te āhua e tino hari ana mātou, whenau ko tēnei te rā e whakangahau I ngā whanaunga katoa. Ka mihi atu ki ngā kaimahi, kauki whakahari o tēnei ropu, ko te Hokianga Country Music Club, whenau e whakahari ana I tēnei kaupapa mai te tīmatatanga, taino ki tēnei wā, e kahana rātou ki te haere ki ngā wahi katoa, ki te mahi pūte, ki te kohi moni, ki te whakapānui atu ki ngā tangata katoa, whenau ki te haere mai tēnei huiwhinga. Whenau iaia nei, whenau ko kōrero tia ngā mokopuna, ngā wataata whānau katoa, ko tino hari koa, ko hoki mai tō tātou reo, kia tātou anau. Tērā momo, kui anei e ngaro haere atu nei te mata o te whenua I nei rānei. Kui a kātangi ko te ao Māori ka tua koka haere atu rā koe e kui. Huri mai anō ki ngā take o tēnei taha o te ārai nei. Ko horo anō te whenua I te maunga o Mauao, kāre anō hoki kia pēnei te nui o te horonga, mai rāno I te parekuratanga nui I te pūtake o te maunga I te marama o Hūrere. Ko puta te whakaōhiti teiteira wātu a te kaunihera arohe o tauranga moana, kua katia he huarahi, te arahi koe hoki e tata ana ki te maunga, kia wātea ngā mātanga ki te whakamātautau, me te arotake I te nui o te mōreareatanga. Ko te wāhi I mate ai ngā tāngata toko ono I te marama o Hūrere, tētahi o ngā wāhi kua raru nei I ngā horonga whenua o te wānei. Anei rā te pūrongo a Mārena Mane. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau. Kua kōrero anō a koro Mauao, e maimahara mai ana, kāre anō ia kia tau.
So the event that we saw on Friday night and then the follow-up on Saturday morning and this one was the result of 30 millimetres of rain, so not a substantial amount of rain, but it just indicates that there is a lot of water within the maunga itself. E ono marama e tatari ana te iwi kia tau anō ai a koro Mauao. Engari e ngoi kore haere ana tōna āhua. What we can see is it's very wet, it's liquefied, and obviously it's not finished. Ko te horo whenua I mate ai te toko ono I te marama o Hānuere e noho tonu ana ki te ngākau o ngā tāngata o te rohe. Ana I te praere ka neke anō taua wāhi, ka noho anō te taone I raro I te kapua pōuri. It's pretty devastating, really. It's pretty sad. I'm looking around now and normally this place is buzzing and flat out with people. This is like a step backwards. Ia koro Mauao e whakapau kahana kia tau ai tōna noho, kei raro iho I tōna maru ko ngā pakihi e kaha ana kia toi tū. Yeah, obviously there's an impact on the businesses because it means that foot traffic is not here and we're continuously mindful of that. It has an enduring impact on the economy, as we know and as we can see. But the Mount Maunganui is open, Mauao is closed. No te mutu ngā wiki e toru ngā horo whenua, a koe nei te horo ngā nui rawātu e tata ana ki te 8,000 mita pūtoru te rahi I maringi iho. Nā whai anō I whakatūria ngā whakatūpato I te ata nei. We're at a level 3, which is why we needed to close Adams Ave, and we'll be continuing to monitor that to make sure that the safety is paramount for this little area here. A I tēnei rā tonu I rango nā hoki ko ngā pere whakatūpato. Engari ko ngā mahi ka whai ake kei a koro Mauao tonu. Ko tā tātou noiho he tatari. Mārena mane, te karere. Ka tokatū moana mātou pokohiwi ki te pokohiwi, pakanga ki te pakanga. Koe rā tā te tarahiti o Ngāti Kuku o te marae o Whareroa I te rānei. Ia rātou e wero ana no I te hia o te wahapu o tauranga moana ki te whakawhānui ake I tā rātou mahi. Aha koa whakae te kōti teitei ki tā rātou whakahē, kei mua te hapu I tētahi pai mātanga I raro I te ture whakahohoro pū āheitanga, e ki atu ana no ki rātou. He mana tiriti tō rātou ki te tāwharau, I te taiao me te ahurea. Kei takahia anō, kei tūkinohia anō. E mārama ana hoki tā rātou kōrero, ara kia kaua te taiao e mate, kia ora kea e ko te whanaketanga o te wahapū. Mai I te wāpū o tauranga, whakawhiti atu I te awanui, ki te marae o Whareroa. Noho I raro I te putanga mai o ngā paihana o ngā kamupene noho tata ki te marae. Kei te hoha, kei te ngenge mātou o Ngāti Kuku tūkairangi mo tērā ahuatanga e pēhi nei kurungi a mātou. Kei mua Peter Stokes, hea mana tuarua o te tarawhiti āhapu o Ngāti Kuku. I te paipai whiriwhiri e rangona ana I ngā aue o ngā iwi mana whenua ki te awanui. Te kaumārua, te kaumāwha pēa ki muri. I whakataungia te kāwana mō tā tātou nei, mō tā mātou nei whakatau kreme tiriti. Mena ka haere tō rātou mahi, ki runga te wahapau, ka whati. Ka whati tērā whakataunga, I roto I toro te tomātou nei kreme tiriti waitangi. I roto I te 7 section o te tiriti, o te kreme. Ko tēnei tararuraru anō. E nā rea, pai ana, e nā rea akatū mātou. Akatū mātou I ara, I a pakanga. For more than 70 years, decision makers have accepted and repeated the same rationale. And for more than 70 years, our community has carried the can. Shutting our windows, calling councils, taking children to hospital, bearing whareroa kaumātua with respiratory-related illnesses, losing our relationships and views towards Mauao, o tangataha,
taumata ka Hawaii, o te Muay Pā, Paritaha, Rangiwaia, e Matakana Islands. I te marama o Hepetema, katoa a Ngāti Kuku ki roto i te kōti teitei, ki te aukati i te tono a te wāpū, e pāna ki te whakawhanaketanga, ki te whakanui i te wāpū. Ko tērā taku a kōrero ko tērā te reo o te kuare, a kina taringa o te kuare. A kare i tai mai ki te wānanga tai, kare i tū ana i tō mātou whenua. E hairia ki te wāpū, me te kā o tōna reo. Ka whakatauria e te kōti tai ao. Kāre anō ko te kamupene o te wāpū o tauranga, me ngā iwi, me ngā hapu, me ngā mana whenua o te awanui kia whakaitahi. Mō ngā mahi pānga o te whakawhanaketanga ki tō rātou tikanga ahurea o te haukainga. Every time we stand in spaces like this, every time we stand in the courts, every time we are in the hearings, we're not just presenting evidence. We've been forced to relive it. We're reopening wounds that never had the chance to heal. A ka haere tahi a te tangata me te taiao. E hara te tangata kei rungi I te taiao. Some say through this, some Te Wekis will say that that has no cultural significance. It does to me, it does to my whānau. Just like every kainga that our whānau live in has cultural significance to them. I roto tērā hua nui mo te katoa o Aotearoa, ko matau te hapu e pohara ana. Hei te tuawhitu o Hepetema, ka whakataurea I te paipai whiriwhiri, mēnā ai ka kōkiri ai ngā whakawhanaketanga o te wāpū, mēnā kaorera Anei. Mai o Hapanapa, ma Aukaha. Ko te tangata, hei kōrero tanga atu mā tātou I Naney e te iwi, ko te minita whakawhanake rohea matua Shane Jones, tēnā koe te matua, nau mai anō. Kia ora, ngā mihi kia tātou. E hoa, tai hoa ke ka kōrero tāua mō Ngāti Kuku, mō te whakaitanga tau hoko I Wainganui Aotearoa mō me Inia Ingari Tuatahi. Ko Nanny Isie, tētahi o ngā kuia whakamutunga o tōna whakatupuranga I roto I te tai tokerau. I te ngaro haeretanga o tērā momo kaumātu e hoa, he whakatupuranga anō rānei o roto I te tai tokerau, e pihi ake nei, e whanake ake nei, ki te whakakapi ake I o rātou āputa ki o whakaaro? E mara tēnā kuia e ao te tangata. O tira tērā hanga he moko rea ne. A hako hakau awai atu rānei pakeke rawa te kite I te tahi tangata pēnā rawa te tau. Ki rungi te marae I roto I te huihuinga tāngata. O tira mākua mea tu kia tātou, pēnei hihana tātou ki aka toko mahangia I ngā tāngata pērā rawa te tau. He hara mātou tini a nake. Engari, koe ke pē tātou ki te wā me ata ako. Iawai atu rānei, kia taungai ki ngā tikanga o te whānau, o te hāpori, o te marae, ka nā whanatu ake, ka puta he kairihui e mara, engari ua rawa te kite. Kei te whakaiau ki tēnā kōrero, e mihi ana ki a koe te matua. Nō reira, Ngāti Kuku, e hoa, ko tai atua noa Ngāti Kuku o te marae o Whareroa, ki te tohe, ki te whakawhānuitanga o te wahapu o tauranga moana, ko te taiao, me tō rātou mana, kāraru, hei tā rātou. Ko te pātai ki a koe te minita, me haere tonu rānei te whakawhanaketanga me te whakawhānuitanga o taua wahapu o tauranga moana, aha koa, kāre ngā mana whenua I te whakae. Hora kau oku kupu taunu ki tēnei hapu, aha koa taku hoha ki a rātou me tā rātou tono, ki rirui a rātou te hia rānei miliona tāra. Me nā hora kau rātou e pai ana kia whakanuia, kia whakaranea, te kāmaka, kei rungi, kei tēnā wāpū. Koe ke pē ki te wā me neke, ngā whakawhanaketanga hou, atu I tauranga me haramai kia mātou ki te tai tokerau, ki rua kākā. Engari, ko rite pē te wā, ko tia rātou te whāriki I o rātou naue, I o rātou whakaro, I o rātou tumanako ki te auraro, o te paipai, e whiriwhiri ana me aha, te tono,
mai te wāpu. Me taku ki atu ki a rātou, he wā anō me tamumu, he wā anō me wānanga, he wā anō me rapu, me pēhea rānei ngā wehewehenga. E rongoa ti ai. Mā koe me atu ki a rātou, ko eke rawa ki tērā wā, me rapu he rongoa. Kaua rau atu e waiho i te hapu, kia taurite ki te namu, e tamumu ana, hoi nāno te hua ka puta. Koe rā te wero nui, nera e te minita, ko te kimi rongo ā, hari koa ai ngā taha e rua o te kaupapa nei. Koe rā te wero nui, te whakamātautau nui, kaimui a koe, kaimui te pai mātanga nei. Kaupapa tuatoru, ka whakatakoto koutou o Aotearoa tuatahi i tā koutou pire mo te reo ingarihi. I tēnei wiki nei, taku mōhio i roto i te whare pāremata. Matua, hea te take? E noho nei tēnei pire, hei pire nui ki a koutou o Aotearoa tuatahi. I whakapau taima nui, i whakapau wā nui, kaha nui koutou ki tēnei pire mo te reo ingarihi. Hea hai! He hari te mea mā tēnei pire ka raupatu ngia te reo Māori kāhore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene. He rere mai ana me he ngarara hau ki Wāhanga i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina tai mai ki konei, me nei ngā ture whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te wāhine e rāweke tia, utua ngā tāke kia tai mai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo i ngārihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatu i tēnā, e hara tēnei i te patu, hei whakangoi kore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene i hea rānei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu. Pai tēnā whakautu e te matua, kare kore a hua mauru ana i tēnā whakautu ngā māharahara o etahi o tiwi Māori i rungi te pōhehe o etahi. Ko tēnei pire a koutou he whakatuakana i te reo Pākehā, he whakataina i te reo Māori kāo, e aro nui ana te pire nei ki te hunga manene, kaua ki te patu i te reo Māori. Ka mihi ki a koe, i tēnā whakautu, ka mihi hoki ki a koe te minita i tō whakawate i a koe ki te karere i tēnei rā, ngā manakitanga o te wā. Ki runga ki a koe, koutou koto whānau. Tēnā koe. Ka pai e tiwi, Minita Shane Jones, Minita whakawhanake rohe hoki tonu mai nei ki te kōrero ki a tatau i runga i te karere nei. Hei muri ake i ngā whakatairanga i tū te Hui-aa-Tau a Waikato-Tainui i ngā rangi whakatānei. He huanui hoki i puta, whā te kau miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karere, ko tētahi wāhanga whakahirehira o te Hui-aa-Tau a Waikato-Tainui i tēnei tau, ko te whātekau miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā, ko ngā pūrongo tūwā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki o hopu, me te whāinga ia kia oti i mui te timatanga o te matatini a te pepuere, kei a Macy Kuki te pūrongo. Hea hi kua ngiha. He tohu kia whakatōpu ngia ko ngā iwi me ngā mema o Waikato-Tainui mo te Hui-aa-Tau. He hira tēnei tau. He rahi ngā taumata ko eketia. Ko te tuki e wā mātou kaimahi, te wāhanga ki te pūtea. He pūtea ko atu i te whātekau miliona tāra ko hoki atu. Ka tuku ki tō tāua iwi, koe rā ngā whakapaunga wera, a tō mātou kamupene Pākihi nei i a Tainui Group Holdings. And for those of you who drove the back road down Taupiri, you would have seen the houses that have been built, that run the stem of this river. The first stage of which will be completed before Matatini comes in February next year. He hira tēnei tau heita te hea mana o te ara taura atu koroirangi Morgan, a ko te wahanga tuatahi o te kaupapa hanga whare, te tehi o ngā kaupapa kei mua i te aroaro, kauti i mua i te matatini. I mua atu i te pepuere, i mua atu i te tūnga o matatini, ka oti i te wahanga tuatahi mō ngā whakatū whare i te tau Waikato. Ko ngā whare ēnā, ko whakaritea mai mō wā mātou whānau.
Nea, ko te Wāhanga tuatahi tērā. Mutu ana tērā I moatu I te maramo pepuere, ka hare tō tika atu ki te Wāhanga tuarua. Nō reire, he tino taumata tērā. We've been able to do our strategy, we've been able to do our sustainability plan, settle down the Brookfield joint venture, which is new for us and really, really important. E ai ki te hiamana o Tainui Group Holdings a Hinerangi Raumati Tuua, he nui ngā mahi kua ti roto I te tau kua pahure. Thank you so much for the privilege of being able to serve you for the last 9 years. It has been wonderful, all the highs and all the lows, but you know we are better off today than we were 9 years ago, and that's a really good place to be. We talked today about our new framework around kaitiakitanga. So he manawa āwhenua is a piece of work that we've been doing for the last few years. Really, really pleased to get it finished. It really is our sustainability plan. Ko tā te Hui-aa-Tau kia whakamahuki ngā pūrongo ā-tau, kia whai wāhi hoki te maria ki te tūhono ki ngā kaupapa o te iwi. He oi he nui tonu ngā kaupapa kaimua I te aroaro hei whakatutuki. He nui ngā mahi kaimua I te aroaro. He tini ngā tūmanako e wawatati ana e tēnei iwi kia tutuki. What we're looking forward to in the next 12 months for Tainui Group Holdings is continuing to build on the plan that we've got. We've still got to keep building the quality of the assets that we're looking after. So there'll be some change in whenua assets over the next year, which is a real awesome opportunity. Tāria te wāka ki te I te pua waitanga o ngā kaupapa o Waikato-Tainui mo te tau e heke mai nei. Mai Sikuki, Aukaha. E whakatā poto te haere ake nei, kātahi ka tepe a te karare mo te neira. Ka tie tiwi nā te rawe o ngā kōrero I tēnei rā, kua pau wawe te taima kia tātou, noho ora mai koutou katoa, kia ora tātou. Ko te reo, te take.